Sabubinimur ari chisi tungji Antony Blinken ta nyeja sadu kosha chenwa EU ki chisi tungji David Cameron ni chisi lhengandu jente kamyonamba jela sarko bidula hendu pepyo bade. Gekab ni war mixe ki delam yako yoba zetu temba tang tumong ki ngauku tang geji nedun tela nyamle nang yu sungbane tangbu ne yukuren kola chisi tungji Blinken ki sungdu. And I believe, David, your first trip abroad as Foreign Secretary was to Ukraine. David Kiran chisi tungji gune teng tangbu Ukraine la pepare Putin ki miyu la tapchu thone phamye tongyur ngansu gegab ni ge langcho chigwa yen ursu lamlo minro gyuthang Ukraine ki socio kambe gangla lane ngawan dembe gegab shi ne thupa gyuwa mebe gone gyabyu chig yoji songdu EU ni roba chegin zoji reji chisi tungji Blinken ki sumbatang geka goisar geka da phamye tongsar phamye tongche ari chuzo ki Ukraine la rongu troju ni thade thuzo la gongko cha yoji tungji Blinken ki nenju nandu nedu nibani Israel da Hamas ki makchu kol redu tene gyanami ma chitun gekap kola chisi guti niki lenglo nandu. We're aligned on key challenges that we face in the Indo-Pacific. That includes ensuring peace and stability across the Taiwan Strait. Gyagashi de gazu ngakudu nganzu donglen cheguri tela nganzu langshu chigwa songyu ti khonsu tewen chonga kudu shide da telin sungyu de chugu yola gyaname ma chitun ki chutun maimbe chedala gogurgyumen dawangomar EU ki chapsi na gyartu chilo nanken chisi tungji David Cameron ki rangi silung ki gewang ki thuju changbe jela gekap ni war Augusta Atlantic Seta Gune dewa mutune sabur nebar korala gazor chungsum batang chisi lunchen nangyu lenge thobar gazor tendula tada zambulin ki denja neta nyenka chimbu chabe kapdir America da EU ge kap ni ki dewa da nyamle nangyu ne ngale keche o reji sumdu shudun zo ni. First of all, the situation with Ukraine. This was apart from the meeting we were having today. This was the reason I wanted to be in Washington D.C. this week. Tengdir Washington jargodun zowoni Ukraine ki nedan chedu yin nganzu mutudu Ukraine la program da pendo kanyon chede Putin ki timge ki zenju lo gogo chegu dini nganzu mido ki donglen chegu be nedun kejen shi tonggu yu jesungdu chisi tungji Cameron ki. But above all, we discussed China. I've been speaking about that a lot today. Nganzu gyana kola chudur sheba yin gyana ki chaye gudung ta gudung sheba ne nganzu sungyu yagu cheko ba zamdo mase nedun chame thela nganzu tuncho gegab da tuncho gegab su langshu chikba sungyu ta nyamje ko ne bezun chego gudu EU ki chisi tungji David Cameron ki Washington ki denja lengde shi ki thola kong ki silun ki gewa shaba ne sung gyana yuwa chin yore chi sungbani tengyo kong silun nang be kabla EU da gyana ni ser ki turab ki delam gozu basi yubatang tingsang ki gyana ni dangbu da subu chabe kola sungbase du ngeja gyana ki chisi lunche wang ye tang chisi tungji David Cameron ni gamyo nang be kabla kong ki EU ki gyana da mutu delam zinju yinbe kola sung yubase Nezude chokde ki nyendu shuken, snamyan zom yen.